bakunzi b'Amazu TV, ndagira ngo muri iki gitondo mutwemerere tubagezeho ibiri kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ari rwa rugamba rukomeje guhanganisha umutwe wa M23 ndetse na coalition ya FARDC, coalition igizwe n'ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'abacancuro baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye baje kurwana muri burasirazuba bwa Kongo. Kugeza amaginga rero byamaze kuba bitangazwa ko muri iki gitondo M23 yongeye gusatira umujyi wa Uvira, umujyi wa kabiri mu majyepfo ya Kongo Kinshasa, dore ko nanone ingabo z'umutwe wa ASM 23 ku munsi w'ejo tariki ya 17 Werurwe umwaka wa 2026 zigaruriye agace ka Kirungu gaherereye mu birometero bitarenze 20 cyangwa se rukaba ari urugendo umuntu yakora amasaha atageze muri ane yerekeza mu mujyi wa Uvira. Ndagira ngo rero nanone mbabwire ko turaza kubana mu makuru ari kugarukaho hano muri uyu mujyi wa Goma, byamaze kuba byemezwa kandi bitangazwa ko abazarendo cyangwa se ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa abagera kuri 13 ku munsi w'ejo bafatiwe muri amuriza M23 mu mujyi wa Goma, ngo rero abagera muri batatu nanone ngo baje kuba baraswa mu cyico byihuse bitewe n'uburyo ngo bari bamaze kugera muri defense cyangwa se mu birindiro bya M23. Ndagira ngo rero tudatinze, uwo utarakora subscribe ukande kuri subscribe cyangwa se sabone, ubundi ujye ubona amakuru 5 kuri 5, dore ko nanone tugiye kuba tubana mu bitero bye bitandukanye biramukiye mu mujyi cyangwa se mu bice bikikije umujyi wa Goma, dore ko aho bita muri territoire ya Nyagongo by'umwihariko muri ya misozi ya Kanyamoro na Bweramana, aho hose naho muri iki gitondo haramukiye imirwano. Nyabuneka wowe tera gatebe ubundi aya makuru ngende nyakuvira imuzi n'imuzingo. Nyuma y'akaruhuko rero ndagira ngo dutangire kuri inkuru ivuga ko ingabo z'umutwe wa AFC 23 ku munsi w'ejo tariki ya 17 Werurwe umwaka wa 2026 zigaruriye agace ka Kirungu gaherereye mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Uvira, umujyi wa kabiri rero mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. ASM 23 rero yafashe burundu aka gace nyuma y'uko ejo ku munsi wo kwa kabiri mu masaha ya mu gitondo yari yigaruriye kimwe mu gice cy'ako gace ka Kirungu. Kirungu rero ngo yafashwe ubwo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zasubiraga inyuma mu bitero ingabo za ASM 23 bari bahanganyemo n'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Ubwo abo nta bandi ni FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi FDLR ndetse n'abacancuro. Mu gitondo rero cyo ku munsi w'ejo Lawrence Kanyuka uvugira umutwe wa ASM 23 yatangaje ko ziriya ngabo zagabye igitero mu gace ka Kabunambo gaherereye ku muhanda munini uhuza umujyi wa Bukavu ndetse na Uvira ndetse n'ikibaya cya Ruzizi. Mu masaha rero y'igicyamunsi impande zombi zarimo zirwanira mu gace ka Ruvungi, byatumye abaturage bahatuye bahunga berekeza aho bita Iruningu. Iyi Runingu rero cyangwa se iyi Ruvungi, utu ni uduce turi hafi n'agace ka Sange. Ako gace kakaba kari kamaze igihe nako karwaniramo ingabo za ASM 23 ndetse n'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Tukiri ahangaha ndagira ngo mbabwire ko umutwe wa ASM 23 ku munsi wo kuwa mbere wigaruriye agace ka Sange gaherereye muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Sange rero yafashwe nyuma y'uko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ziyivuyemo. Aka gace ka Sange rero gaherereye mu birometero bibarirwa muri 30 uvuye mu mujyi wa Uvira, umujyi wa kabiri muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru rero akaba avuga ko nta mirwano ikaze yigeze habera nyuma y'uko ku cyumweru ingabo za leta ya Kongo zaharwaniye n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo bagapfa abarirwa rero muri 37. Bivuga ko rero kandi ingabo z'u Burundi zari ziri muri kariya gace ngo zahisemo guhunga zerekeza iwabo
igitega cyangwa se mu gahugu kenyegeje nk'uko twagiye tubibabwira mu makuru yacu agiye atandukanye. Sange rero yafashwe nyuma y'uko kandi ka gace ka Nyakabere ingabo za M23 zikigaruriye ku munsi nanone wo kuwa mbere. Birumvikana rero ni muri amuri za M23 aho igenda yibikaho cyangwa se yigarura uduce tugiye dutandukanye dutuwe n'abaturage cyangwa se na societe civile cyane. Ndagira ngo rero nanone tukiri ahangaha tugaruke mu makuru avuga ko muri uru rukerera cyangwa se muri iki gitondo M23 ibyutse igundagurana ku buryo bukabije n'ingabo za FARDC, dore ko FARDC yakajije ibitero mu midugudu ituwe n'abanyamurenge, aho nta handi rero ni muri ya misozi miremire ya Minembwe, Mikenke ndetse na Bidegu, aho bivuga ko rero ngo FARDC ibyutse cyangwa se ibyukanye ibitero karabutaka, bikaba ari ibitero rero ngo byiganjemo za drone za ndege cyangwa se bya bitero bya drone indege zitagira abapilote. Ngira ngo rero ngo muri amuri zacu cyangwa se muri infiltration zacu tugaruke kuri ibi bitero biri kubera muri teritwari ya Fizi, by'umwihariko muri iyi misozi miremire ya Minembwe na Mikenke, dore ko tuduce cyangwa se iyi misozi ari imwe yagiye iberamo urugamba karabutaka, ari yo nanone yagiye iberamo ibitero bidasanzwe. Niba mubyibuka neza, ni hamwe mu hagiye hakorerwa operasiyo zigiye zitandukanye hagati ya ASM23 ndetse na MRDP twirwaneho. Aba bose rero bakaba baragiye bakora izo operations zigiye zitandukanye muri iyi misozi ya Minembwe, ariko kugeza amaginga ya twumva M23 ivuga ko cyangwa se twirwaneho bavuga ko bari muri aka gace, ubundi twumva abakavuyemo. Igisirikare rero cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo cyakajije ibitero ku nyeshamba za twirwaneho mu misozi miremire ya Minembwe ho muri teritwari ya Fizi. Birumvikana ni muri Sud Kivu. Ibitero rero ngo bikaba bikoreshwamo drone byibasiye imidugudu ya Mikenke ndetse na Bidegu. ASM23 irashinja igisirikare cya leta Kinshasa n'abafatanyabikorwa bacyo barimo ingabo z'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo na FDLR gutera amabombe mu bice bituwe cyane kandi bagakomeza kurenga ku kwihagarikwa ry'imirwano. Mu ijoro rero ryo ku munsi wo kuwa kabiri, ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FDNB, FDLR, abacancuro n'imitwe ya Wazalendo bagabye ibitero by'amabombe hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi byibasiye ibice bituwe cyane bya Mikenke, Bidegu no mu nkengero zaho muri teritwari cyangwa se mu gace ka Minembwe. Kugeza amaginga cyangwa se kugeza aya masaha ibitero by'ubugizi bwa nabi birakomeje nta kuruhuka. Ibi rero ni byatangajwe na Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa ASM23, aho yongeyeho avuga ko ASM23 itanga abagabo ku banyagihugu n'abanyamahanga kuri ibi bitero bikomeje kugabwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwibasira abasivili batagira kirengera mu bice bituwe cyane, harimo n'igitero giherutse kugabwa mu mujyi wa Goma aho cyahitanye abasivili bagera kuri 3 ndetse n'umwe mu bayobozi b'umuryango wa UNICEF ubita Karine Busete. Ihuriro ry'ingabo rishinja umuryango mpuzamahanga gukomeza guceceka ku bwicanyi bukomeje kwibasira abasivili bo muri teritwari ya Fizi, by'umwihariko mu gace ka Minembwe uva mu myaka ngaho rero ngo kuva mu myaka myinshi ishize, ryongeraho ko amaraso y'abanyekongo ubutegetsi bukomeje kumena bazayabazwa kandi ko itagira umubare bitewe n'uburyo iyi ntambara yo muri teritwari ya Fizi cyangwa se yo muri burasirazuba bwa Kongo imaze igihe kirekire, kandi ngo impungenge n'akababaro bafite ngo intambara igenda yibasira abantu runaka cyangwa se ubwoko fulani. Indi mirwano rero yavuzwe mu kibaya cya Ruzizi ahumvikanye urusaku rw'amabombe n'amasasu guhera
mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kugera amagingo aya ngo ahagana rero Kabunambo bituma abasivili benshi bahunga. Birumvikana neza rero nyuma y'uko rero ibitero karabutaka byari bimaze iminsi muri Nord Kivu cyangwa se muri province y'amajyaruguru, byamaze kuba bitangazwa ko ngo amajyepfo nayo yamaze kubasumizwa. Ese ni ukubera iki? Ese kubera iki ibingibi bigenda byibasira uduce tumwe na tumwe dutuwe n'abanyamurenge cyane? Birumvikana niba mwarabibonye neza mu kwezi kwashize kwa kabiri, ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa bakunze kugaba ibitero muri teritwari ya Masisi, none kugeza amagingo ya ibitero bikaba byimukiye cyangwa se byageze muri Sud Kivu, by'umwihariko muri kariya gace ka Minembwe. Ese ibingibi ni ukubera iki? Ese ni ukubera iki M23 ikomeje kwibasirwa ku buryo bukabije? Turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, nyaboneka tubashimire cyane mwe mwese tujyanye ku musozo, babwire ngo mugire umunsi mwiza, mugire impagarike n'ubugingo, Imana n'amafu.